KSA Samson Teron Aroahin Pen Herangkiamai Kepha National Highway 36 Atowar Amlokhi Kamala Bagan along Adang Krip Clear Track Kachingkoi Hawarkar Vidisi Asai Hem along Fishery Department Atum Pen Lang Okasuk Keron Pon Kadom non Marley, Pinika Videli News and Sama Berta Long Penelli, Taremono Sinti, Vinikaching Siaberta, Arjuponik Ta. KSA Samson Teron, Aroahin Pen, Pinik, Kolonga Irrigation IB along, Karbiang Long Angbong, Hum Troxy High School Kang Habjia Putak Pini, Perankiamai, Kiropon. Bangso Perankiamai Kipanako Alam Tiki Pining and Inkan Karbiang Long Troxy High School Kebang Deng Asat lang inutok iunun kavedet ajok si bangso school kang habjia putak si Perangkiamai Kepa bangso Perangkiamai Kepa long Karbiang long Troxy School kang habji po along Samson Teron KSA Aroahin Pen asapta cedon dunde athela High School along Kupitong kawe kidolo net hang homri damde pin pen school kang habji po abang cedon dun thekhe than bang kadure lapen ke than ke pangkre ajok si satlang ki undun aphai setame awedet lo Jongda me Okereng High School along Science Maths a subject athanbang ke surhini ra cricket hom aning kan pensi avidat lo lasi thanbang ave pin pen polotang te kechang le osomar atum ke koan si kabor I unpo la long Troxy School kang habji po amen lake Okereng High School Jaipong High School Inglongkiri High School Hawarkihat Boro Medium High School Diopani High School Dipu Night High School Lahai hui hanlo lasi lahai hui high school along inghapon pera kopima lahai hui high school long kawe puthot papleng p2 pen puthot kapa mesenji awar sai pinangji lasi Karbiang long tonomas council along education Richard Tok Biahin pen ranas pegu aphan chingki pen lahai high school panghap hedet ji aphan sedame Perangkiamai along pen than pasini pon dokamukam pen homson be report Karbidele News Alang ni kita high school bangke la kan han pon per long kan bangke alang ni cerai kom do nai musin tun pen alang han pacini lo la filalo la fi non la kedu high school kita me ili tu non masi la bangke ke claim pon pancing kon bo je konana high school si teacher ka bet mal pen konana high school teacher si pini ke claim ke dam kapang kre mal high report to mil tu ti bom lo la pen la so bangke do desa fil tu me claim bom lo sinon la bangso claim bom apor kita me non la men la bangso berta na kili bangke il tu bangke kamang hu fi golo fil non da semer bangke la long Troxy High School non li puthot kupon po Okereng High School Jaipong High School Inglongkiri High School Hauraghat Boro Medium High School Deopani High School lapen Difu Night High School lapen Menmiji Assamese High School la long Troxy High School bangke in than ton ong le ji phan alang li ke hai Richard Tobi education ni in charge alang fi mela bangke athak the same education minister Dr. Ranus Pegu pen ching bai ching sai pang hai bangke pang than pon pida kason da ilu tum pen fitame ning ching samchi la pen la bangke ilu tum chekor le thi pusin ilu tum bangke nang tum athinu lam thi chipilo thema provincialization ke lo fitame la bangke joti gali pini Kemisan Mission School fitame pini provincialization la bangso bangke long le bang fita hala hai ke long le ku fitame ku la ke long la pulma ko ke long tang school fitame non bangke kan than pon ji bangke la bangke ning do mi la musni li hitan matha bangke school kan hap po comment and sin news baklan lo kasi raso school kan hap po tak pon ile tum karbilo char ya song pen pudun thipji kitia pen tum roi dekhe ate school ke long isi ki joy ke gali lagi sum group pen si school na ke mat so ile ground report pen kipikan pun lapon jaseme pen pini vaskar biang long do men beji Assamese High School long pen ile tum chola phet same tum visit amelo la pen war telephonics na gaching kia teng pro tangte Ake piningan aningkan si labangso mitrek asatlang bangge 0% ke longchok. Ke damtang aningkan ke 2019 aningkan stame ala so school lo nil kali. 2019 aningkan ke 30 appear 30 students do 30 pen 8 students ke part of student lo number 1 bang ke first inut bang ke first division nang long lo second division bang bhani nang long lo lapen third division bang phonang lason tak si Wangbong ningkan wang nil kali 2022 21 kan kadu kawi rat chini lo corona pen ado kadu kawi students na pass at lo apen 2022 ningkan nil kilong lo ke
Teacher tumada ka headmaster ka report na kiya ting general science subject si tami 2014 and income si halabang so school availo thanbang aben mathematics general mathematics on subject ta main subject si hata ka thanbang tum avail lapen assamese subject ason english subject ason hindi ta junior anchor ke thanbang gitu ponte la major post long ke thanbang ajon se thanbang tum avail pote students atun ke kuna peno ke ame thanki ke pass capacity do jong si thanbang avita pass pun pote school ki tunji ku pe result lo ke lang tun pure indang school kang hapon cheki po bangke kalideksi ground report bang ali tunang obita ko pia ki sumas respective school ali tum paklang school ta nang tum ground report and ponra lale ke chok che school do pustame enrollment avere pustame teacher tum chok che teacher tum hana tum suspension sabino dile tum pui bangke National Highway 36 Amlokhi Atwar along Komlabagan Adung Adang Krepli truck kachingkoi Manja Police Station ke parlo Amlokhi Kamlabagan along Pini Anarlo Porphahini Apor Malom Dimapur Anathu Pen Kedam Bom Nogao Anathu Kepangno Adang Krepli a truck registration alakha PB5 hini EA truck Pli isi kethom kachingkoi ahir ingtagrak anpin Katewar lapen handyman areng keso ajok DMCH ang ponanglo. Katewar abang amen Jasbir Singh lapen handyman amen Pranam Singh pusi pangthek pon lapen Panjab asor pusi pachini pon. Kadu kawe asai Manja Police atum pensi ciparideng pon hidipi pen Nelson Bay report Kabidele News. Hawar ke hat VDC asai hem along Pini Fishery Department atum pen lang ok so keron pon. Hawar ke hat VDC asai hem along pai ni pai ingkoi rakethom arni. Anolo porphai isi apor malom pen Fishery Department pen lang ok so keron pon. Bang so lang ok aso keron pon along kacetong don Fishery Department pen mensing lekte Assistant Fishery Officer. Monkiram Kro Assistant Fishery Officer Bapuram Kro Probin Teron atum cetong don napen hawar khat VDC Chairman Budheshwar Teron ahin pensi labang so lang ok aso keron pon napen bang pharoi si amuluk aphan lang ok aso keron pon lapen isi apaket along John pharoi si ansi ron pon. News Text Report Kabidele News. VDC Office along Fishery Department pen lang also Peron Hawar hat VDC ado pen bang pharoi isi umri rafani litum lang also ronlo Fishery Department pen cetong dun labang ke mensing lekhe Assistant Fishery Officer lo labang kiram pro kata Assistant Fishery Officer lo Bapuram Pro labang ke Fishery Demonstrator Rubin Teron kata Fishery Demonstrator John Pharoisi siap paket lo John Pharoisi ambil panrong Pinani kang sama beda bang lapan sekang ton poniglo langik bom tame Kabidele News dometak me kurwang tu